Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biyan. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Naimbaglaangan, taimay kamari Sorayda. Adda good news ko kan kamari. Anya da ita a good news, mare. Nag-reply ti ka anak kang nagtrabaho ijay sentro, mare. Ket, adda ka di mabalin na pagtrabahuan tayo jay, mare? Agkasapulan da kano iti dishwasher, mare. Mayat kano ti pasweldo da iti dayjay a restaurant. Saan alugi? Mapalinan da ita, mare. Nasaysaya at latan ngam iti awan. Pudno launay, mare. Awan to, magamin ti pakipurdiya, andito'y lugar tayo. Addaman, ngaman-manong. Kaano nga ro damang rugita ngay, mare? Mapantabisitaan inton Sabado, mare. Ayun gayam. Impakaamom ka din, kinila kayo mo ti plano ta? Saan pa'y, mare? Agsarita kami to inton madamdama. Saan ba't amabalin na kontraan naman ang ti planok? Aglalo pa'y ita, kat kurang nga pagbiyagan mi ti tangdan na iti construction, mare. Anyate ko nang bakit? Agtrabaho kayo kun ni kumarim abitang iti sentro? Wen lakay. Ay nawaw, anya ngay atrabaho? Dishwasher ka no lakay. Mangrugi kami into no may alawas. Anya? Oh, apaya kasta titono ti boses mo ngay. Kasano? Agplan-plano ka? Siksi ka? Wen tamok matla nga di nakalubusan. Kasta ka mat akanayon. Apay masapol nga iti sentro. Mabalin mo't adito'y latan ti pagtrabahuam. Adda nga rod mat ammom amabalin a pakipurdiyan dito'y lugar tayo. Adda nga rod dagam amabalin amulaan. Ay na, George Ayang. Nay, sa dino ti papanam si Kasurayda. Apay akas ta ti kaus mo. Ay nawa, islaksla ang kan t-shirt ti insuot ko. Isyo manan kan kalakay. Sa dino nga ron ti papanam ko na. Sabado ita. Nalipatam ka di timbagakkan ka nga agpasentro kami ka ni Mari Bitang ita. Na, ita talaga nga ipilit mo ti agtrabaho di sentro. Katanya nga rod ngay lakay. Awam mat pagpilyak. Awam mat trabahok ditoy. Kan manulaang mat ti masusweldom. Saan mat nga umanay dayjay. Isuanas kan nga agtinulong taa. Kat ni, dumakdak ka lang ti gastos kadagiti ubing. Aglalo pa'y no agkolehyo dan. Nagtrabaho kang agpaisugam, nagadayo mo. No kasta kala ka na ayon lakay, awan lat amukon. Anyan tulangan nga iti pagbanagan ti pamilya tayo, nagtugtugawak langan dito'y balay. Ipilit mo man ti kayat maun. Ay, siyak lang arudan ti mangi berbirok. Kasta ka pa'y laang mat. Una yan aya. Ala, agrobwat akon. Pakanam to dagiti ubing inton mariingda. Sikamat, Mare Sorayda. Sa dino ti papanam. Agpasentro kami ka ni Mari Bitang, Francis. Ay, nawaw. Anya ti ramidan nyo dyan ay. Mapanmiman bisitaan ti pagtrabahuan nin. Mukasta, trabaho kagaya man ni sentro, Mare. Wen, dishwasher laang anusan latan. Anya ngay nga rod, kat saan tayo mat qualified nga agtrabaho iti opisina, ta elementarya laang matinalpas tayo. Ada ka din ni Pari George, ije balayo. Ay, uwan, madama nga agkap-kapi itay pinanawak. Mapankalatan ije balay, no ada napatag nga ibagam kan kwa na kumpare. Ay, pasensya kan, Mari, no naladawak iti oras ang nagtulagan ta. Pugtok, mare. Di na ka manin pinalubusan nila kay mo, anya. Ay, naalam, Mari. Makapasuron. Amo na asaan nga umanay ti pordiya na pagbiag mi. Ngam, di nakpailang mat palubusan nga agtrabaho. Narigat nga agpaiso ti maaddaan iti kasta nga asawa, mare. Ay, pudno launay, Mare.
Ay, jak amo no anya ti kapanunutan day ja George. Awan man lati ko na suportaran nak. Naimbaglaangan taman nakaawat ti asawak, Maray. Ay, kat nagasat ka ano kasta nila kay mo, Mare. Siyak ngay. Ay na, istresan nakla ka na ngayon. Tunggal planwag ti agtrabaho, di nakpalubusan, Mare. Di kayat na siguro akat agsinsin nango kami latan ijabalay. Asino nga rod nga itimangpakan kada kayo no kasta, Maray. Asino timangpakan iti pamilya abinangon nyo? Ni Kapitan? Ah. Limapas ni Mare Suray da para kami tay pare George. Agpasintro damat ka no. Uwi na tayo ipilit naman ti agtrabaho di sentro. Apay nga na pinalubusan. Ipilit naman ti kayat na. Narigat na maya dayo ti may sakada kayo pare. Diyak man na mo ka ni bakit? Agpakalaing. Masyak ti sika. Diyak palubusan. Narigatan. No saan mo ang mabantayan ni bakit mo? Tay tagar ti pampanunutag pare. Kasano no isukat na kay tipada na dishwasher. Oh, kasano kan pare? Mayat matgayam to'y restaurant a pagtrabahuan tamare. Nadalos kan nalawa gayam. Adupay ti suki da, Maray. Iso amayat matipasweldo da. Ay, adan tumatlangan pangalak iti ipabalon ko kadagiti ubing ko, Mare. Pudno, Maray. Iti panawon ita. Rumbang laang nga agdiskarte tayo. Tapno mapaadal tayo dagiti ubing. Ay, wan nga rod, Mare. No kasapulan nga agsakripisyo tayo para iti pamilya. Aramiden tayo. Tapno nasaya at iti masakbayan dagiti anak tayo. No kasta siguro ti kapanunutan ti asawak, Mare. Nagsaya at kat kuman. Saan kat nga isupay apaka istresa? Ay na, Mare. Di mo latan ikaskaso nila kayo. Apikit din alapdan na ngay ti panagtrabaho. Kat amo naman akurang ti purdiya na apagbiyagan nyo. Nay, imay ka ba dito'y balay? Surayda, nakaw. Anya ti masapul mau. Ibilin ko pa'y man dagiti ubing kada kayo, Nana. Ha? Padasok man ti makipurdiya iti sentro. Naimbag man, ta pinalubusan na kanila kay mau. Agdwa-dwa, Nanang. Ngam ipilit ko ti kayat ko. Sana bali. Tapara matlaang dayto iti pagsayatan ti pamilyami. Sige, siyak ti baka mau kadag iti ubing. Mapan kunto ida sarungkaran no ko anak kao. Agyaman naklaunay, Nanang, ah. Amangan ngamin no awanak dito'y balay, kat awan ti mga sikaso kadakwada. Amangan no maliwayan na no ayabandamanan iti konstruksyon. Nakasarita ko ni Nanang Lakay. Isu ti mga sikaso kadagiti ubing no ayabanda kamanan iti konstruksyon. Saan yun? Na, apay ko ma, kat nagwanan ni Nanang itay. Saan kan nga trabaho di sentro? Anya? Iti anya ko maaga po. Kat saan mat nga illegal at trabaho day jay? Dito ikalabalay. Ay na, pangaasim ka dilakay. Di mo mananlapdan ti planok. Nonya timbaga, isuti masurot ha? Naa, Agpulas ka kide, tas sikati agbati dito balay. Sikati manghisagana iti balon dagiti ubing iti pagadalan. anya? Di mo panggapentag pa sentro. Makaraman ka kanyak nay. Ay na, jak amon George. Amom lang aruda na kastoy ti kasasaad tayo. Kasta ka pa'y mat. Uray suportala kumamat no isutitid mo. Saan pa'y talapdam matami na planok? Makauma ka! Apay nga ay Mari Surayda, agpasentro ta ita. Ngam kasla saan ka mat anak kasagana. Saan ako na matuloy, Mare? Apay ka di Mari. Sayang mat. Sapay awan ti gusto apakipordiyaan tayo dito lugar tayo. Di mo mat ngarod ka ba ilan ti agtrabaho iti construction. Makauma ti asawak, Mare. Jak amo na niya ti plano na. Awan sama ti arapap na arumang ay mati panagbiag mi. Ay, day takit din. Ang mga nukontento nila kay mo iti kasta, Mare. Ay, saan lang anam na minsan nga inaramid na ti kasta, Mare. Ay, ikak man, iti pagnakman na. Tamakita man. Tunggal ada planok, iso aka na yun timang lapad. Lapdan na amin a planom,
Kat para matlaang iti pagimbagan ti pamilyayo day tangar aramidam. Makita na itamare. Ay nawaw, kunak ba no nagpasentro kan, Surayda, anak kaw? Sa anak natuloy nanang. Anya, apay ngay. Kasano, di palubusan ti asawak. Anya, Tilaang met plano wano kayat na ti masursurot. Amo namat, aman mano ti pakipordiyaan ditoy. Awan mat nga rod ti dagatay o amagarden. Imbis ko maamayat ti plano, awanan ah. Awanan. Makapaupay ti kastangar aramidan ti asawak. impalawag mo kumaan na saya at kankwa na tapno maawatan na ka, anak kaw. Ay nananang, uray kasano ti panangipalawag ko kenkwana. Dinak maawatan. No anya ti kayat na, iso ti masurot. Ay, sa anak man nga rod nga agtrabaho ta makita. Oh, adto yan ti kapem, George. Ay, yaman na ka. Ay, nawaw. Apay kastoy. Awan ramraman na. Naibusan ti asukar. Anya? Awan pa'y mat iniyawat mo nga igatang ko. Ay, awan pa nga rod por di. Awan ti interdipos. No kasta nga rod, ano sam akapyan no anya ti adda, di kan aginarti dita. Ay, anya nga tanong umutang ka pa lang iti tersena. Kat no naiwaras ti utang tayo, siguradong awan mayat ngagpautang. Unay ka ti kastoy abyagan. Ay di bale, tinapataglakay, inal daw amakit-kita nak. Saan ka day, akasta ti kayat mo? Umayak man, pare Francis. Agtugaw ka, pare. Agyaman na ka. Kumusta nga eh? Linabdam ti plano ni bakit mo ngagtrabaho dyan sentro? Uwi na, pare. Nasaya. Iti kasta mapantayam. Ay, pudno na unay, pare. Mala, kapita pa ya. Ay, uwan man. Makikapiyak pa man lagan ka. Naibos kami ti asukar, may. Ano? Gumatang at tulatan, no itad ni Boss ti sweldo tayo. Naklakit din no asino ti agtuk-tuk-tuk. Da kayo matgayam nanang. Maya, taumay ko itod to'y basit anatang. Naimbag lang adda si daunyaw. Agyaman ak nanang. Ay wun gayam anak ka. Napanmat nila kay mo iti ayan ni kumpare na. Wen taday jay ti paglaingan nananang. Amo na ngamin ibusen ti asukar dito'y balay. Iso anapan ijay tapno makikape. Nangag ko nga road asikati pagsarsaritaan da itay anak ka. Apay ka no nanang? Ay, sugsug mo ilagayam da ita kumpare nila kay mo. Anya? Iso gayam ti may samang sugsug-sugkin nila kay mo. Iso adi na kayat ngagtrabaho ka ijay sintraw. Tapno mabantayan nakakanaw. Ay nawaw. Mabantayan? Sa anak mo't nga ubing? Ay na, jakman ambo kadagi chay anak ko. Daytoy mo't George nga asawam, patpatyan na mo. Wen tamay samat na dya George, kaslasaan nga pampanunot. Kontento siguron iti kastoy akasasaad mi. Uray agrigrigat kami, uray agsida kami iti asin, tinapatagkan kwa na, adda ak amakit-kita na dito'y balay. Tugaw kan, tamangan ka, George. Ay, nawaw. Apay, anya dahi ta ipasidam kanya? Anya kumapay ngay. Natang Kandi ka man naginarte. Mangang kakidin. Bah! Kaslakanan mo't ti baboy. Inggisam ko Adamot sibuyas aginatang ko. Naibusen idi pa'y napalabas alawas. Ay. Kan awan mo't lang ti may gatang iti mantika. Iso nga impaborag kulatan Anya. Di kan aginarte kunak nay. Unay katikas to'y aklase ti biyagan na ya. Aywan gayam. Adda ka no babayadan dagiti ubing iti pagadalan. Agure ka ta. Agsasaruno mo't ti paggastusan. Diyak pa ilan awat ti sweldo kan naibusan. Ay, mabagtitaksan. Umayak man pa agistambay dito ayan mo, pare Francis. Payakas na tilagang pare. Kaskala na puyatan.
Un nga rod, mano arabi ajak makaturog. Nagado paggastusan. Kurang pa isa ti sweldok. I-budget mo Nagado nga rod ti bayadan iti pagadalan. Ken agsasaruno mo na maibos ti abastumi. Awanan ti may budget. Pasensya kan nga mawan maitulong ko pare. At ang amin pang usarak iti kwarta. Anya ngay, George. Kabaal lampay. Itay ka pa'y apag na dita, imbis amaturog tayon. Di naman rangrangan, Surayda. No pinalubusan na kumanakipurdiya, di adda ko makatulungam. Saan ka kumang agparikot akasta? Sumardeng ka kuna ni. Di mo nga min among akseptaran ti kamalim. Anya ngay ita, si kamat lang ti agparikot. Amom lang arudan nga awan ti husto apakipurdiyaan dito'y lugar tayo. Kasta ka pa'y lang mat. Winayin, basol kon. Kasano, katilaan kayat mo ti masursurot. No sugsugan na katigayem mo, patsyem mo na dagos. Man ano nga min aya, no suportaram mo ti planok, taipadas ta. Ay na, George, agpanunot kan. Di mo urayan amatay tayo itibisin. Ay, wow! Di ka agbalin alapet kadagiti nasayaat a plano ti asawam para iti pamilyayo. Laglagi pam at tinaan-anay apan nakaawat kan suporta iti tunggal maysa kat isu ti tulbek iti naragsak a pamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay wow! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay wow! Amo yung kadinanang, naggraduaran iti kolehiyo ti apo ko ti kabsatyo. Sino mag-Gemma anak ka? Ni Ani, ti anak da kasinsin Julie, magna cum laude kanukat. Aya, Na, apay nga yakaslasaan kayo mat anaragsak nanang. magna cum laude kunam? Wen nanang, nagmayat nga tatirik na nga da kaanakam nga agmagna cum laude. Wala, tabasit na siguro ang naggraduar. Iso nga dawnor na. Anya? Una yung tikas da ka panunutan yun, nanang. No kolehiyo kan, nariga ti makaala iti na nga to agrado, nanang. Aglalo pa'y kat agsisinno ka ti maestra kan maestro. Kat iso ano iso? Ay nananang, siguro itikas ta nga edad yo kung pampanunot yo. Panpanunutan yo, akakompetensya yo, dagiti apo ko yo. Ano dyan nang ikaw naggraduar nga istorya kanina ng Maujima? Ti anak na kasinsin Julie, tatang. Magna cum laude ka no. Makita yung uray no kas jeti ka sa saad da. Inggaan na mapiman tinagadal, tatang. Ay iso dya kilaklako iti conforme dita iti online. Wan, iso, tatang. Ay naimbagmaan ta nagbunga dagiti sakripisyo nan. Imbag pay da kayo, tatang. Maapresyaryo ti padayo a tao. Una, tayong karigatan na might talaga abilibak. No ni nanang, kanayon ama di ti sungbat na. Muhon tadi na kaya tamangag. Tamasapol nga men at ti double degree na iditi kuliyo ti tapek. Tapno maragsakan. Masapol nga iso ti bida.
Apay ngamin nga istoryan pa lang kanina nang ti may papan iti kasinsinta naggraduar manang Gemma. Wen takunak no maapresyar namat, ngamay na nagkamali ang. Ay nawaw, ninanang palati ko ng might. Di na kaya't dadya makangag iti good news. Masapol at double degree na ti topic tayo. Ay, iti kasjay nga edad na. Kasjay pa lang, ti pa nagpampanunot na. Talaga nga imbak-bakit nan dayjay nga style na. Masapol mat ka nung nga iso ati bida. Kita, tunggal ada kasinsin, uno kabagyan tayo nga adda maragpat da. Apo, sa balit ti pa nagsasauna. Ay, awan lat amok no kasjay ti kapanunutan ni nanang. Ay na, makapasuron pa ikit din. Katuan mo, Maritinang. Dua kurso, tinalpas ko idi kolehiyo ha. Sana all maray. No siyak, sa anak-anak kaadal tawang kwarta mi iday. Nagsaludsod ka pa ya, Maray. Ay, anya nga, iti kurso analpas mo iti kuleyo, maray. Agriculture can education, Maray. Siguro, nalaing kamat iti anya, maray. Malpas ko ka diti dua kurso, no sa anak analaing, Maray. Ay, wag! Nadamag ko amag na kumlaw di kanugayam ti anak ti kaanakam ani Julay. Una, tabasit na lang nga nagtulpos, Maray. Anya? Basit da ita, iso anala ka lang ti maaddaan iti honor. Anya? Yahoo! Uncle Renato! Oh, si kanyayam Jimmy ka nakan. Apay adda masapol mau. Ay, umay kayo kumaimbita rin, Uncle. Ha, ay, anya ti okasyon aya. Ada masita maka na pagsasangwan tayo di balay intun bigat. Naipromotak ngamin iti pagtrab-trabahwat. Ay, nawaw. Congratulations, Jimmy. Ay, agyaman na, Uncle. Umay kayo, Ay, sigurado. Umay kami daw. Ay, umunag ka pa, tagkapita ka nakan. Ay, saanan, Uncle? At ang kami napatagalakad ko, Di magasaklaan. Inton mabinsan to nga ron ka anakan. Halaagan anad ka. Imay ni ka nakama Jimmy dito'y balay tayo libakay. Anya manan ti may binulod da dya tao. Awan binulog na. Imay nalaim bagang ada okasyon ni balay dan ubigat. Okasyon? Wait, ada makano basit a pagsasangwan. Anya ti okasyon aya. Na-promote kano ti ka anak kami ti trabaho na. Naipromote ko na. Dahi talaan. Ay nawaw, kaslasaan ka man na naragsa ka. Sigurado nga day narabid na iso naipromote. Ay, daka mo kan kayulay. Ay, daka mo no anya ti klase ti panagpampanunot mo. No ti double degree ti pagsasaritaan tayo. Ay na, urela imbog ka ti panagistoryam. Ngem no achievement dagiti kabagyan tayo. Di mo apresyaran. Amuyo ka di, tatang. Ti anya. Nagchat ni kasinsin Jimmy kanyak. Kat nai-promote kanu iti trabaho na. Iso nga gim imbitar. Winamok na itaan, anak ko. Kasano yung amo, tatang? Kino imay itay dito balay. Mapantay yung tungarod, tatang. Automatic mapantay mo ramanan, dagiti isagana da amakan. Kentap no makapasyar tayo mat iti ayanda. Ay, una. Aga si daglang ti ayan tayo ngam sagpaminsan lang kikita tayo. Gagangay, tabisi tayo nga road. Ngam tinapatag, ang dalatama, dagiti pagsasabatan tayo. Adamat gayam duty minton bigat, Christian ading ko. Uwan nga rod manang. Saan mo't ngamin akayat ti katrabaho ang agsinukat kami iti day off? Anya nga tano, dumagas kan tulaangan iti ayanda kasinsin Jimmy inton malpas ti trabaho. Amang ano nalpas tumutin ti okasyon. Ay sigurado asaan pay. Aglalo pay no agawid dagiti daddo makakasinsin tayo.
Siguradong aging garabi imanen. Sige. Agdiretso akto iti ayanda kasinsin Jimmy. Inton malpas ti trabaho manang. Ay, ninanang. Mapanmat. Diyak mo ading ko. Saan ko pa'y anak kasarita? Amangan nga no adaman ng negatibo nga ibagana no ibagak anay promote ti kasinsinta. Amumot ninanangan. Sabali aka na yun ti kapanunutan na. Ay nawaw, di mo ibaga mapan kabot iti ayan ti kaanakanta, Renata, lakay. Wala. Mapang kami iti anak ta. Sika nga di ka pa'y lagpulas. Ay masadutak amapan. Naa. Mapan kayo, ano mapan kaya? Ay unay kan. Ay, jak man magustuhan ti kasta nga ugal yam. Awanon ti adu asaw. Agsagana kay kiday, numapang kayo. Ay, ingka magkablaawan ti ka nakama. Sana adda kayo nga ron amapan. Ay, congratulations man na, Jimmy, kanakan. Ay, agyaman na kangkel. Agtugaw kayo pa'y. Ay, agyaman na, Jimmy. Ay na, maragsakan at tanakaumay kayo. Ay, ni Auntie Uli ay. Ay, saan nga may niyan time? Ay na, wow. Apay ka no, ha? Diyak mo, Diyak mauawatan ti ugali na. Di na siguro kaya tramakit kita, ngayon inot ang maragrag patyo dagiti arapapiaw kaanakan. Ha? Aging gaita, kastapay lang ti mindset ni Auntie Yuli? Ay, wan. Masapol ka naman at double degree, ti pabida na. Di pa nag-rek na siguro, kat kumkompetensyaan mi, Uncle. Ay, dahi tangaron ti rikat na. Imbis ang maragsakan ka dagiti naragpat ti kaanakan, kaya naapo ko na. Saan ta? Negatibo mo ti bagana. Nay, ada ka Mario lay. Di ka napan ni tiayan ti kaanakam. Masadutak amapan. Napan mo kumamot ing congratulate di kaanakam, Ay na, ni bakla pa iti ko na. Sigurado nga adamanan ti illegal nga inaramid na. Iso anay promote. Amangan adamatan relasyon na iti bus na. Nay kakidimatan Mario lay. Ida-down mo malauna yan dagiti kakabagyam. Ay namaray, ibagbagak laang dagiti atap ko. Kasta mo nga may ti mapaspasama kita. Ay, no siyak ti kasta ti kakasinsin ken kakaanakan na, maragsakan aklaunay maray. Agam, sika, kasla di mo matida maapresyar. Malagip mo ti kaanakak anag turpos amag na cum laude. Sigurado nga dati pasuksok na dayjay maray. Ay, saan ka no amabalin ti pasuksok iti kolehiyo, maray? Ngamen, agsisinukat dagiti maestro ken maestra. Sa maysa, registrar ti mangitotal iti average. Ken ada kanumet pangibasbasaranda. Iso anarigat ti maadaan iti honor, maray. Kastamot ti kuna di ka anakak idi nagsaludsuda. Padpadyamot, maray. Ay, unay kan, maray. Masapol aya dagiti achievements mula ang ti pampabidang maray. No iso ti saritaan ta, nakapigpig sa ti sa umaray. Kaslas ikati kalaingan. No offense Mario lay. Ngam, kasta lang amen ti maobserbar ko ken ka. Agpakada kami, kasinsin Jimmy. Mabalin mo na maturog kay latan dito kasinsin. Sana mabalin kasinsin. Sigurado nga agururay ni nanang ijabalay. Apay nga minasang nga imay ni Auntie Yuli, Bay amon. Sana bale, taas si dagmatla ang ti ayan mi kasinsin. Mabalin latang umay ka makikapi ijay balay no saan ka busy. Wano saan, siyak ti umay makikapi dito'y balay yo. Ay, agan-anag kayo arod, insan. Adamot kit ditay tricycle ni Manong Pidring. Makilugan kayong tunkan kuana. Ay, mabit lang kayan. Uray na, mangisuputak iti para ka ni Auntie. Tap na damot maramanan na.
Mag-accept tayo ba? Ano ba ito pulutan tayo? Ay nawaw, sa ukay asaw tatang, nag-aawid ang dagiti kakadwayaw. Aya, Agawid tayo mo tanay, nakasyat kayo. naimas nga minto ipasangot kasinsin mo nga arak anakaw. Ibuson tayo pa ita sayang. Apo, sabihin tatang, itay pa nga agur-uray da manang Jema, kayo manong Pedring. Sayang aron arak kan pulutan no di may baos. No day tarakin pulutan ti makagapaw, yawid tayon, narigat no marabyan tayo unay. Agungat tuman ang dinanang. Makan para kada kayo, nanang. Ni kasinsin Jimmy tinangisupot iti dayta. Apay nga italang ang nagawid kayo, Gemma. Sapay nabartok ni tatang yung nagawid. Ah, apay kasla napudot ay ati ulo yung nanang kat kasangsangpet milaeng. Sa maysa, italaang matmanan ang nabartag ni tatang. Naturog kayo lahat ako may jayon. Anya? Uray saan kayo kuman ang nagawid ko na. Naturog kayo lahat ako may jayon. Anya? Anyat napasama kaya, nanang. Apay ang napudot ti ulo yo. Ay di mon salud-sudan no apay. Ibagam kantatang mo, ta iti silid ni Christian ti pagturugan na. Diyak kaya ti amo ti arak. Ay, uy, nanang. Amunan dayta. Napudot ngamin manan ti ulo yo. Masiguradok nga adda parikot yo. Ang pagsaritaan tayton inton bigat, nanang. Tarabiin. Itamang payasa na napaninanang mo, iti ayan da kumari na atinang. Ay, jakman amo tatang. Awan mat nadakdakamat na. Napudot nga minti ulo na idirabii, idisimbang petayo. Akigtutak nga ron, tanagpig sa ti boses na. Kano ka na yun mo tamapan ijay? Wano, adadida na kinaawatan iti kumari na. Day tatiisan tayo sigurado tatang. Ang panagunak, adda siguro sanda nagkinaawatan. Ingkanto mang kasarita. Siyak kumahangam, ay na. Siyak tumanan ti pagpupudutan ti inayo. Wan, sige tatang. Kasaritak to inton malpastay amangan. Nanang, di kay matmatagtagar eh. Saan kay pa yan anap-napan iti ayan ni Antiti ng ako Mario? Adda ka di parikot yo? Ay, di mo man ibaga-baga tinagan da di atao. Katalaga masurunak tunggal mangag ko tinagan na. Apay ka di ayan, nanang. Siya kidain, di mapanda ser-sermonan. Ay nawaw. Anya timbaga na aya. Madi nga raw ti panagsasauna kanyak. Siya pa'y lang a double degree ti pagsasawan na di atao. Ay namang rugi kay manen ako na ako, nanang. Apay nga min aya, ano agbalin kay latta ko man anaragsak kadagiti naragpat ti padayo a tao. Kitaan nyo man ni Auntie Elisa. Nakaadal ija abroad. Edukada, ken professional ama ko na. Angam nagsaya at ti ugali na. Amuyo ka di? Imbay iti ayanda kasinsin Jimmy idi kalman. Anya? Day tatipod no, nanang. Kasta unay ti ragsak na idi naamuan na ana-promote ti kaanakan nyo. Ngam si kayo ngay. Kasla ti kayat yu kat si kayo akanayon ti bida. Ay maditi kasta, nanang. Bakit kayon? Iso nga agbalin kay kit di ko maamodelo kadagiti kakaanakan ken apu ko yo. Saan amasapul ada kayo akanayon ti bida? Ay, wow! Di mo panunutan asikati kalalaingan. Saan met amasapul asikati bida. No adda maragpat ti kabagyam, di ka agsao iti negatibo. Maragsakan kakit di kuma. Tati baligi ti maysa, kat baligi yu asang kapamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Programa
apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nakaila ko ka magaya man iti natang mo lakay. Wan bakit? Madamat abasit naglakwak. Inton o may alawas ang tikasarti kasinsin mo. Hindi ako mamagumatang iti pantalon mo ah. Ha? Nakababain ba no ti daan a pantalon mo ti usaram. Sapay ada part mo iti programa. Wan agpaisuan niya. Nala, di ka matanagan bakit? Agpaili akinton bigat. Inak gumatang iti pantalon ko. Wan ah. Kan gumatang kan tumatan iti t-shirt mo. Sige magdaan paray. Papanam ngay. Nakapuruma ka may. Ha? Agasan man. Ta nakapumada ka pa'y. Wan pare, mapanag man ang jaili. Inak man gumatang iti pantalon ko. Ha? Pantalon! Wan pare, agkasar ngamin ti kasinsin ko into no may alawas. Kit na awan pa'y mati-matino a pantalon ko. Unayin pare. Kit gumatang ka amin ah. Di mo mat-imutan ti bagay. Wan pare, ngam no gumatang ka, tay pantalon mo tangad da balor na pare. Kasla iti pantalon ko, oo. Salak namin ngagpampantalon iti imitation pare. Kas makita mo pasig alibais ti pantalon ko. At daman papanak, wano, at dak lang dito balay, oo. Anya. Amuyo kayo tata. Napalabas ko ni pare binitay. Ha? Kahit, papanan lang ay galaw. Mapan ka nung gumatang iti pantalon na jay. Kahit, nasaya at ano kasta. Makapailag man. Kung di katang iti pantalon na, imitation to malay. Anya, Di naklatuladan, apasig alivais ti pantalon ko. si Kagi di nataw. No siyak nga main, dumanat tangay tata. Kasla makapaibabay ti dayaw ti panagpantalon ko iti imitation. Anya, kasta gayam ti bagbaganin nato kontra iti kasinsin ko ah. Wait, naglastog ka lang nagsasaw. Agyaman natawa anak-anak ang tanon nang nagkula siguro. Ang mga lupi na subsubak, aging gaan nagdarating iwat na. Marwam, Ay na, naguyong kamit din. ay nasing pertak tata. Iso na lang tamap-map lang tilapayag ko. No kastang adadyak magustuhan. Sa bagay magkindi ah. Masabat ko laday dya lalaki. Makangag kanyak ko naktumat. Alamang ganun, baring sikat di kabuting na. Kasta gayon ti bagbaganay ti liklikutak na dyan na ato. Wan kasinsin. Masurunak nga rod iti day dya lalaki. Nagmayat amal-malwan. Parang agnakam. Ay, di nalat na pagyamanan no kapailan na ti kumatang iti brante na pantalon. Masapul pa ayang aguyaw iti pada na tao. Ugali na day dya, sipod pay. Addan tumatal daw na ah. Makasarak to iti mang tibab iti subsob na. Ay wana, barang iso ti pagnakman na. Nalabas ti naman aguyaw na. Intun ko na jak makapagtepel. Inak lang arudan una ni Jabalayda talugo ba kung naktumag. Anya? Amumatan kasinsin. Awan kabutan ko na siyak ti makaungat. Mapadarak la ti subsob day jay. Ay nawaw kunak ah. Apaw, nagganas ba't kanda ta formam nataw? Ay katwa na nata. Ay nawaw. Walking 10K ko naman, George. Kahit papanamagay, Mapanak man ni Jaylee tata. Inak man mag-relax. dagitamag. Ang mga nusan ka busy tata. No kahit ito umay kayo ah. Siyak ti makam mo. Ha? Punta ta.
Anyat pa nagkulayo kanya. Awan kwarta. Adda! No kasto yung pa nagpulpulma. Adda ti kwarta na. Ha? Alam, hindi kayo nagpulis na. Urahin kayo. Ay nalakay. Saan nga agsaksakit tinakam mo kanina to? Bye-bye amlatan. Ay, nasakit lang tinakam ko bakit. Gaputan nung nakasango kanya, mayat magtipan na kisarita na. Ngam nung nakatalikot, uyawan na magayam tilo ko. Bye-bye amlatan ko naktumad. Amom, ti tao ana uyaw. Agsublimat lakan kwa na. Sa bagay magkitiya. Isu abay-bay amlaeng. Nukat katawaan nakapasig nga imitation ti kawis mo. Anya kumangay. Una yan nga minta dyan na to. Di na maikatikas dyan ng ugali na. Katwan mat. Idi pa'y akas dyan ti ugali na. Barang makaamiris tumutlaan. Nakauy-uyaw ni nato. Kunamlano aday pampanakkel na. Wanya raw. Amin mo ilaangan asal arumbang nga uyawan ka uyawan na. Ipampanakkel na dagiti nagigina a pantalon na. Ay na, apo. Saan nga umdas day jay nga ipalpalastog? Day taga raw. Napay maakas jay ni nataw. Nakaskas daw kit dia. No apay apasig a branded ti kawas na. Kat awan matrabaho na. Ha? Bareng ano gatgatangan na. Saan nga agtatao di saan anasayaat. Anyat kayat mo asawal. Ti kunak, bareng no pagbampan no ganda, ti igat-gatang na iti kaus na. Saan na nga akasan di ta ig-igid? Apaw! Agasim man day ka na daw. Ay, kasila ka barbaro man ang Levi's a pantalon mo. Ay, una tata. 501 ko naman. Ha? Pansinan yung ala na ito t-shirt ko, Levi's, tata. Saan lang ati pantalon ko? Ayun nga paisaw. Nangina na ito, tata. Nanguro na ito Meril, sapatos ko, oo. Anya? Iso ano, kwenta-kwenta. Sa anak laeng a walking 10K. Kasla walking 20K ko namaw. Naimbag mangkin ka. Taadda kas takawas mo, nga uray awan trabaho. Ha? Mas dawak man na daw. Adda ka laeng idibalay yung agsilsilpaw, gagmalmalay. Ngam addagit din 501 a pantalon mo. Nagganas mo tan. Ngam kas itin ako na. Nakaskas daw ma. Amom nga minasyak ti masabat mo. Isong aglisik ako mang nakita ka. Ha? Mabayin ka siguro kanya-kanya. Kapot na formado ka masabat mo. Pare? Tas makita mo. Oo. 501 alibas na ito yung pantalong ko. Kas tamad dun na ito yung maong adagit ko. Wan pare, makita ka mo. Amang ano, ibagam nga imitation na ito yung t-shirt ko. Ay, saan pare? Original na ikaw. Saan kasi itikawas mo kita man? Dagita na dumali tayo igay. Imitation lang arudin tikawas na. Wag pa itiro po ba ta? Anya? Kawan mo pare. Sana kas kanyak nga dala nga. Kin walking 10K pa ilang di pa nagpulmak. Oh, chong. Naglastog nagsasaw. Kung naman day pampanakal na anya nga ita. Ha? Anyat kakatawaam si Gande. Apay, saan yun nakita ti impose da iti page ti barangay anaala ti CCTV, tata? Ha? Ayun gayam, tawan cellphone yun niya. Minato, naala iti CCTV ng agsuksukit iti sinampay iti sentro. Anya? Wan tata, clear ti rupa na iti CCTV. At doon man tata buya nyo. Ay, una yan day tanakaw. Iso, malagayam ang nagadot kikawas na ang inginaang. Tagayam, namnam ayon na lang asuksukitan dagiti sinampay daging sinampay. Uwan tata, pangalan na kumakay matitigatang na iti agkakangina akawas na katawan matrabaho na. Ay na,
Nakababain ngayon day nga imposda. Makitan ti ado tata. Tata. Para makita man ti kinalastog na ita. Woo! Nadaw! Ayan mo! Woo! Siga magkayam. Apay nagpukpukaw ka. Oh, kasanungay. Ita man payakas lasan ka arumrumwar ama pa nagpalasnog. Ha? Nagmayat tiwagas, apa nagsikat mo na to. Nagbiit alimatak tinagan mo. Saan lang nga dito'y barangay tayo? Ngam di manon pa yan, iti na duma-duma a lugar. Gapo iti post da. Nagmayat man, clear ti rupam iti CCTV. Anya, si kakit di mag... Si kakit dimat nga ibagbagam. Ala? Ayan na, dagiti 501 alibas mo. Ha? Anya? Siguro, adumat tinasukit mo a pantalon kas kada jacket. Umanay ayakob mo di tarupa, narumwar ka, tapno sana nakababain. Anya? Pudno matibagbagak na to. Angam sa bagay, napuskol matkit di tirupam, iso asaanan amasapol nga akubam. Just kigid di. Nakababain nga aramid. Ay, makita kla tayo dyan nato. Ay, uyaw na amin nga uyaw. Ngam pasig matgayam anag taod iti tinakaw dagiti agkakangin na akawis na. Wala nga ron. Ipasikat na 5-0 namin dagiti pantalon na. Tagayam, suksukitan na lang nga sinampay. Just Ay, una yan nga ugali ti kasjay alalaki. masabat ko lang pagsasawak na dyan. Malagip ko amin dagiti pananguyaw na kanya kan. Ah, Nagpuskol tiro pa na. ay na, saan mo amasabat day jay di takalkalsada. Taadda kanulaangan ijabalay ni inang na nga agkulkulong. Gapo itinalaos abain na. Kunak tumat ka. Nagtaod ititakaw amin akawus na. Uwing nga lang. Hay, nakita timpos na iti Facebook nga alat ti CCTV. Nakababayin ta makita talaga ti ropa na agsuksukit iti sinampay. Agsuksukit iti sinampay. Sana iparparambag a branded amin akawus na. Ti awanan baen anataw. Uresyat nga rin kiket ko pagsasawan. Gamin baranralaan. Saan tayo amaranaan? Tadala ka no ije balay ni inang na nga agduldulen. Gapo iti bain na. Anya, Ay, ngam no siya ti mabwisit. Inakdano nun ije balay da. Maong takkan maibagak lang ti kayat ko nga ibagak. makaparurog nga rin tikas dyan nga ugali na. Nay, si kamang gahan pare bang? Wen, imaya kon adito balayo. Tadi kamat maranaan niya kalsada wano yetersena amapan gumatang. Ha? San ka na rumrumwar? Gapoy tinalaos abain mo kada kita taon niya. Pare? Iti, naglastog ka na rumrumwar ka. Nakapurma ka lang iti agka kami nakawas. Numagna ka. Nagsiga ka. Kunamlano ko ti kalsada. Anya? Umat sana ya. Among kaday, ngay dinakitak di impos da nga alat ti CCTV. Adda ka siguro itaabay ko iti. Nadiswan ka gapo iti pungtot ko. Si kakit di mo, pare. Kundi gawas kay dagkakangina. Walking 10K kung kunam. Ng pasig magaya maragtaod iti takaw. Salbag ka. Ha? Nagapo kagayam ijayan ni nato. Wala na. Pinagsasawak man iti kastaunay. Pero may amarurudak ken kuana. Uray siyak nga raw. Payman tay dakman matdanunan ije balay da intun madamdama. Ha? Numalaglagip ko ti pananguy-uyaw na itipada na atao. Ay na, kayat ko atong paan. Gistayin ko matiswan itay nana. Gapoy iti bungtot ko. Ngam nagtepelak lang. Kaputadda kami di balayda. Nadda kami siguro di tersena. Linuguba ako na.
Ay, di mo pa ila pinasubsuban. Tapno agnakam di salbag nga agtatakaw. Hindi, nakita nakla nga sumungad kunam nga umunag ka. Ha? Apay, mabutang ka kaniyak. Wanda, mabain ka laan. Nina naman. Itaman pa, akas ta tilangam amakisango iti tao. Idi nga men, kat saan ka akas takat. Anya? No ada masabat mo ide, kunamlano si kalang ti ada kabailan na dito'y lugar tayo. Kunamlano si ka ti kabaknangan, ta si kalang ti nakapantalon iti Levi's apay uwan at tambay. Nana? Anya nga ita, nabimpinsan lang araw ti panakaibabain mo. Ada ka lang dito nga agduldulin. Di ka kat mapanagpasinsya kadag iti tattao at tinaktakawam. Nagbanbalugan da dagiti ingatang da iti kawas da. Ngam ninam ay mulaang anapan tinakaw. Ay, Sakit, maalam pa iti agpanakan. Kat saan mo ba't anagrigatan? Mapan mo iwarwaragawag, awoking tin kay iti panagpurpurmam. Apasig ma at anagtaon iti takaw. Ay, salbag ka kide. Awanan ka iti bain. si Kamagayam, ti masabat ko paray. Aywan pare, siya nga ron. Nagkapam nga eh. Magabuha ki Jaylee. Napanak naglako iti nateng ko. Tapno day gatang ko iti 5-0 na pantalon ko. Anya? Pagbanog ka, tapno day gatang. Saan na day kalag namnam ay ama pa nagsuksukit iti sinampay. Ha? Nga oray lamal ala ti rupa iti CCTV. Nakababain unay nga ramid pare. Kunam iti kanya, ama ka pa ibaba iti dayaw ti panagpantalon iti imitation. Saan na ya? Paray? Ngam nakarkaro ka man. Makapaibaba iti dayaw ti panangipos da iti rupam iti social media. Makitkita ti amin. Iso nga agbaliw ka kuman pare. Agtrabaho ka. Tapno mayat ti takder mo no nakapurma ka. Maawatam, pare nato. Ay, nawaw! Agtrabaho tapno adda igatang iti kasapulan. Di ka agtakaw, tapno awan ti pakaibabainam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biyan. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Pare, madlaw mo ka di dyan nag-delivery ti landok ang darat di takaroba? Aywan pare. Nakita nga ro di namin sa dalimbabasak kaya. Anya nga taman ang tipatakder ni Tata Poncio? Pagsasalitaan damit di store alundol siya kano ti ipatakder na. Kasta ka di? Ay gano sa yata. Adan to itasitag, ti pagpalundrian no bilang lang. Aywan pare. Nangrunan no matutodo. Nagligat ti agpamagat ti badong ay. Barang man no, agayab to ni Tata Poncio no agkasapulan ni ti trabadon. Tani, awan mo tan ti pakitang danan. Wen kumare, isumat tinangag ko apag sasaritaan da. Ay kat nasaya ata, no agpatakder mat ni Tata Poncio iti laundry shop. Wen nga rod mare, no data nga ada anak na, dakkel ti maitulong na dayta. Ay wen nang runa kanyak nga awan washing machine na. Ay, makabanog ti aglaba. Agpadata ako mare,
Iso husto laang tinapanunot ni Tata Punsyo nga agpatakder iti laundry shop na. Da kayo magayam, Tata Punsyo. Weng, salud-suling ka kuma. Noon nawaya ka italawas. Ha? Wan, Tata. Awan mo ti pakitang tangdana kita. Kasta ka day. Amagan no kayat mo itong magtrabaho iti patpatakdel ko alundri siya. Kurang ngamin nagiti trabahador ka. Kapampanaw dya may isa nga inayaba. Mayatak, Tata. Umay ka nga ron inton bigat. Tapno adda kadwa ni Ambong. Uray saan kan nga agbalon. Tadama ni Marcy nga agluto iti pangal daw. Wan, Tata. Umayak nga, umay. Agyaman akton niyo. Anya, mapan ka makitangdan ijayan ni Tata Punsyo inton bigat? Wan, bakit? Imay nga minitay. Naku na kurang ka no, ti trabadom na. Ay kat nasaya at ano kasta? Wan nga ron. Nang maglangan, tasyak tinayaban na. Saan anilando? Ay kat say-saya atom ati panagtrabaho kan kwa na. Tapno agbayag ka. Saan man ang aparparaw pa at trabaho? Unayin bakit? Saan mat Saan mat nga ibagbagam dita? Inton kwan, agsasadot kan tumanan. Kalpasan ti manong nga aldaw. Si kakit di mo bakit? Aggagatak itan kunak tungay. Puutom da ita. Makabannog ka talaga tagtrabaho. Kasta talaga to niyo. Makabanog ka talaga. Nangruna ita, ta nagbarat ti panahon. Hunaro, Tata. Ala, ang ginanakay pa ilaan. Kabayatan ti panangururay tayo itimakan nga iyag ni Marcel. Gayam. Asino Marcy da ita, Tata? Ha? Katika na ka ni bakakwa. Awan pa'y ngamin trabaho na iyang lugar da. Iso nga inayaban mi pala dito. Kasta ya? Naimbagla para lutaw. Kano maanusan na dito yan sunto tagtrabaho ijay lunde. Kasta ka di, Tata? Nagganas ngayon, no, kasta? Ay, nawaw! Ala mangan kayo, Uncle. Agyaman ako na, Marcy. Awan ang yaman na. Ano sa nyo laang day talutok Amangan nukurang ti asin na. Nukurang, adamot ti patis. Husto lang ang ating balasang. Nagnanam nga ron. Ha? Wen, isa masigurado nga do ti kanag. Nang runak at sikati nagluto. Anya? Amo mga pare, at dati balasang ijibalay na Tata Punsyo. Man ano kayo do adda balasang ijay? Ay nawaw, nagpintas ka. Promise. Anya? Uray ang rong agkatay tunggal makikita nyo. Nagsiksya talaga. Nagsiksya balasang. Sakit, nagnanampay ti pa nagluluto na. Iso nga minti para luto iti kanin ming agtrab-trabaho. Sika talaga pare. Amang ano nalipata mga asawam, kan anak mo. Ipalagip ko lang ang makit di Si kakit di mo't pare. Saan ko mga isuka ni Gina na bilang lang? Nayunak lang. Ay nawaw. Anya? Kung pare, inayon ko mantay dya balasang. Nagpintas na talaga. Mapukaw ti banog ka. No iso ti makikita. Ne, itaman pa yan nasapa ka nagriing lakay. Ha? Parbangon pa lang, agsagsagana ka matan. Si kakit di mo bakit? Awan ti dakis na masapak ag sagana. Nasapak lang. Kaputa dyan mo tin makaturo. Nakakapiyak pa ikit din na. Nakaskas daw, maday ta kinagagat mo si Katunyo. Imbag ang maging kang aggagatakitan. Sana ya? Tapno man awan ti may bagbagam kanya. Anya? Iti kasta, uray kas kasano. Uray sadot ti amin asadot iti panagkitkitam kanya. At dalat tamot maapusit mo nga aramidag Anya? Kayat mo asawan. Mapan ka ni Jayan ti pagtrab-trabahuan yaw. Katuan Mos pangtual ko naman yaw. Ay nawaw. Nagsapa ka matunton niya. Tata, nasabak man. Tawan mo lang ramidag ijabalay. Kasta ka di. Di ka matanakan, Tata. Diyak mo't panayunan ti tangdan ko iti may sahal daw. Numano ti rate ko, isulatan
Nagaskas daw sakit dito kinasingpa mo ita. Ni tata may. Saan may? Nagkabaygan. Un tata, nagsapa ka nagpaburak iti danumitay. Nagkapiak, sakbay ng imayak dito. Kasta ka di. Ay kaala ano ko na mga agtrabaho kan. Un tata, no worries. Okat, kumusta ngay mo, di pakitrab-trabahuan nila kay mo? Nalpas ka din? Diyak man ang mumari. Dandani siguro malpaso na. Ay kat, nasaya at ngarod ano kasta mare? Nakunak day taa, takanayon mo't amasapan nito nyo ang mapanagtrabaho. Ha? Masapa amapan kan maladaw ng agawin. Agub overtime ka no? Kasta? Naimbag ano mabaybayadan ti overtime na, tapno adamot ganas na mare. Panagkunakot saan? Tulong na kano kanita tapunsyo. Tapno daras malpas ti laundry shop ngay papaaramid na. Sa bagay matkit di Ang nakaskas daaw man ti kinasingpet ti asawam. Ah? Saan nga minakasdya idikat? Ay, uray siyak mare. Mas daawak mat iti kinagagat na ita. Kitsigod mat asadot. Bareng mapanunot ng ti agbalew ti jas ki alalaki. Apay, mabayag pa jar aramida niyo lakay. Saan mo't bakal? Mabitla di jayan. Siguro, wala nga lawas kit malpas matad. Kasta aya? Kan ako naman nila kay Ponsyo. Ang mabalinda ka nun nga agupirit itabulan. Nagsaya atan ngay no kasta lakay. Mabalinto nga rudan ti mangipan iti labada. Ay ka wala. Uray sakton ti mangipan bakal. Ha? Di ka di mas dawa kasta. Ay, nakakaskas daw mat nga men, ta saan ka mat asigod akas na kagagat lakay. Ay na, di lamat-madlaw mo bakal. Di ka kaagyaman ta nagagatak ita. Nakadak lang dito balay nga agul-uldag nagmalmalam. At damay bagam. Ita nga gagagatak. At dalat na. Anya nga talaga bakal. Ala, wunan. Wunan, tunyo. Logi mat gaya man jalon dolisap ni tatapon siya pare. Kun pare, iti pa namin sa nalawasan ng rugi Nagkanasen nga Kahit mabalinan at mapan nagpalaba. Ha? Numasadot ka mangipan iti labam. Ipakamlahan kanya ko. Siya akong ti mangipan. Sa bali man rin dahil tanga galaw mo pare. Sa bali man rin. Anya sa bali man pare mo. Ipagbakak lang mo tipot na. Gapulain ta dati tsak si Ijay. Ay. Subsubra man rin dahil takin nagagit mo na. Anya? Ay na pare, ipagbaka ko kay ka, ipagpakauna ko, ita ka na ano ti babalo, siya kapela ang ti magustuhan, siya ka na kanti asawa ni tatapon siya. Ay nawaw, tagari pare. Nyakat, ang mga no damakang nagkit makababay. Ada asawa kin anak mo niya. Agalapap kapay lang iti balasang bet. Hay nako, salbag ka. O niya, naisaganam ka din, tagiti malabaan bakal. Katuan itay pa yan ay saganak. Kasta ka din, mala, ipan ko nga rutan. Anya, ipanmon ko namkat nagsapa pa lang. Sigurado asaan pa yan naglukat ti laundry shop ni Tata Poncio. Naglukatan? Anya? Kung saan pa yan naglukat, siya akong ti mangilukat, ay nawaw. Mala, inka man laangan, makarengreng ka dito'y balay. Naimbagabigat mo, ading balasa. Ay, ading merse ko na kuma. Ha? Kastamat kan ka? Uncle Tonyo? Uncle? Kisi ka, di mo. Pinalakay na mutan. Uncle mutan tawag mo kanyak. Ha? Siguro, siyakti umuna customer mo itanga umay agpalaba niya. Uncle. Nita, uncle man Manong ko na mutan 30 pa lang titawang ko. Si kakit di matik man. Kasta ka di? Ay na, pasensya kan manong. Kunak ngamin no agtawan ka iti 40. Kanya? Ala ibati nga roday ta ipalaba, manong. Subliam ton inton malam. Nagyaman ako na huwag gayam. Adala ako makayat ko sa ludsuday. Anya day ta? Ada ka din kayan ayat mo, aling. Ha? No awan pa'y. Ang mga no mabaling ko ti agaply dito yung laundry shop yaw.
Este ko, ken ka, kunak kuma. Anya, kasta timbaga daya atun nyo ken ka? Wan, Uncle. Ete awan ng bain alalaki. Wan nga rod. Amok mat niya da asawa na. Ngamno apay kasi ti ibagbaga na. Una yan ito nyo. Ipagpaka naman ang tiugali na. Ibaga na pa'y. At 30 lang kano ti tawon na. Anya, ay tawanan bainin. 30 nga, no 40 na na dyan lalaki. Ay, adalang nga rin asawa na. San pa'y amap nakmay? Ay. So, maila kundi kagay. Tagayam, adda di kayat na asawan. Makita la day jay. Makangag nito nyo. Inpan mo matanda giti malabaan saan aya? Un bakit? Ipan ko man ang nagiti bedsheet. Nga. Anya, saan ba't narugit da kita? Nadalos dayta ta na idulin. Kaya kung nga ipalaba bakit apo? Tapno na bang lumot ang usaran ang... Anya? Di ka matanagan bakit? San asi ka tagbayan? Siyak ti makam mo. Anya? Nalalala, ditakan. Tamapan ko itulod da ito ijalong siya. Ala, inka nga rudan. Ha? Si kamanan, Tonyo. Uwan tata, umaya ka man ng agpalaba, oh. Imay kakanumot itay biga. Adda impalaba. Apos sa bali mandetan. Sa bali atata. Kaya mun sa asikan ti ipisok ko di tamasin apaglablabaan Ni. Apay ngayon tata. Di ka man aging dadamag si Katonyo. Kaya mun sa apatayabok deta bangabangam, Iso mailagayam apakitang gilas ka manipot iti inayabang ka nagtrabaho dito. Kan aging kaitaan ang rugin da ito laundry shop. Gayam, sir patam te kaanakan ni bakit. Ni tatamit, saan mo't adakis ti makarik na itayat-rik? Manipod ngamin nakitak ni Angel of No Mercy. Nakarik na iti ayat, adyak maawatan tata. Ay naton nyo, saan nga ayat dayta? Ibagbangakon. Kinakwam la dayta, salbag ka. At dalang aroden asawam, ngam kastagid din dar aramilem. Anya? Agasim man, dai umay mo aminin ang mabalin ang malabaan nga uray na dalos pa'y laang. Makitam laang ni Marcy. Unayin dayta. Intong kun, sika na talaga ti ipisok ko dito Marcy. Gaya mo, tapno malabaan ka man. Namurangan dayta tsuram. Awanan ka itibain, mangibabain ka nga asawa! Anay ko, bakit? Apay, tinungpala malutanan niya. Isumat lagayam, agagat mo amin, agagat. No may papan iti panang itulod mo iti laundry shop ni Tata Puncho. Tagayam, panggap mo nga arman, bala nga agbambantay. Bakit? Di kalaagbahin iti aramid mo. Ay na, siyak ti mababain ka da Tata Puncho, nang runa iti asawa na. Ang ko lang, hindi siya bakit? Unay ka mo. Agasam man, tauray na dalos akawas kas kada bedsheet. Mapan mo ipalaba, gapula ang itiday dya abalasang. Uy, no! Ela, gusto mo din na bakit? Anay ko nagsakit na pimping ko na. Promise, bakit? Saan ko nyo ulitin? Salbagkit ni tikas nga aramid mo. Kundi laundry ka, nga madamat gayang balasang ang makagapo. Ala, pumanaw ka dito isang wan, tama no jak makontrol ti ungat ko kan kakat. Ay no, runawag tarubam. Ano? Ay, wow! Agtrabaho kan agagat para iti pamilya. Saan kat nga agagat tapno makakita laeng iti chicks. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.